Bafowethu lasuka lahlala i-line-up isiphelele yasemdletshieni ngomhla ka-3 Januwari-ke laphana-ke eMkhaliphe-ke emagrawundini-ke laphana-ke. Lokhu akushiwo yimina, kushiwo uMthandeni SK-ke laphana-ke eveza i-full post yomcimbi laphana-ke i-summer experience-ke laphana-ke izobe-ke mhla ka-3. Abantu abaningi bajabule kakhulu-ke bathakasela kakhulu-ke indlela okutomulwe ngakhona-ke abaculi zaphinde zadidiyelwa-ke zashiywa nemiculo eminingi eyahlukahlukene-ke laphana-ke sikhuluma-ke ngabaculi bokholo oJumbo, oThina Zungu, Ayanda Ntanzi-ke laphana-ke siphinde sikhulume-ke laphana-ke ngey'ntokazi-ke ey'phinde igijime kakhulu komaphiyano-ke laphana-ke noXolo Ngema kanjalo-ke noMahu. Siphinde sikhulume-ke laphana-ke ngoDuncan nabanye nje abaningi no-DJ Tira-ke siyazi bahlezi bekhona-ke laphana-ke noSiya Ntuli baningi ngale ndlela-ke eyisimanga. Abantu abaningi-ke bajabule kakhulu-ke ngeqhaza noma-ke ngesasasa-ke lo mcimbi osubuya ihlandla-ke lesithathu-ke njengoba-ke sikhuluma-ke ngonyaka ka-2026. Umthandeni-ke ukudedelile-ke lokhu ngaphandle kokunanaza ey'nkundleni zokuxhumana-ke ethulela-ke abantu ukuthi-ke nazi-ke ezimnandi-ke ezobe zenzeka laphana-ke emdletsheni emagrawundini-ke eMkhaliphi. Njengoba-ke sazi-ke bafowethu ukuthi-ke khona-ke bazobe bekhuza uNew Year ngeyi-3. Bafowethu asazi mokunje awubukisise-ke mbona samakhaya ubone ukuthi lakhe iqhawe olithandayo likhona nanoma likho. Siyakhumbula-ke ukuthi-ke kuseza-ke i-line-up-ke yo-MC kodwa eyithinta abaculi bakamaskandi, eyithinta abaculi bokholo, eyithinta zonke iy'nhlobo zemculo bey'dingakala-ke emdletsheni. Sebathintiwe bakhonfema ukuthi bazobe khona. Yibona-ke laba abavezwe kule post. Bafowethu ileso esikuphathele zona la ekhaya.